This is SPM 2023 question. Kita sudah bincang soalan 6A, 6B. Yang kita boleh bincang ialah soalan 6C. So I want to show you how to answer this question. Please copy in your buku catatan. I'll talk about this question, especially kalau dia bagi poster dan minta awak huraikan maklumat yang terkandung dalam poster. You understand how to go about this question? So the question says teliti poster berikut, and then they give you the poster question maklumat. They ask you to explain maklumat yang terkandung dalam poster tersebut. So the first thing, class, the first step, you have to look at all the words, all the frasa, ayat yang ada dalam poster. So your penerangan atau huraian awak mesti ikut poster, termasuk gambar. So what gambar can you see there? What strikes you the most there? Rakyat bersatu padu. Okay, perpaduan. Other than that, what gambar can you see? KLCC. Yeah, KLCC and all the bangunan melambangkan apa? Takkan you want to talk about KLCC, right? So KLCC and all the bangunan, not only KLCC, we see other bangunan there. That is about what? Kemajuan, yes, that represent kemajuan pembangunan. What other picture? Bendera Malaysia. Bendera. So these three things daripada gambar, you must take note. That is gambar. Bendera, pembangunan negara, perpaduan. When you see all the kaum menjulang bendera, mengibarkan bendera bersama. Clear? So these are the things daripada gambar tersebut. And then you have slogan. Rakyat teras kemajuan negara, keselamatan negara, wawasan kemakmuran bersama. And then bawah sekali ada ayat dalam konteks Malaysia, keadaan selamat dan aman adalah sangat relatif dengan kemajuan yang dinikmati. So this is ayat penuh. All this must go to your answer. Understand? 3 gambar, 3 points from gambar, 3 frasa and 1 ayat. Easily you can get your marks already. So, apa yang awak boleh terangkan from this question? What can you explain? Okay, the first thing, rakyat teras kemajuan negara. That is slogan. Poster memaparkan slogan rakyat teras kemajuan negara. Okay, so saya ulang sekali lagi ya. When they give you the poster, the main thing is how to take maklumat from the poster. So this is the tips for you, class. I repeat this in case you took it easy ya. Saya nak ulang. Tips, perhatikan semua gambar atau objek dalam poster. Kedua, guna dan hurai semua frasa ayat dalam poster. So these are the 2 things I mentioned. So how many objek atau gambar yang kita kesan tadi? We saw 3 here. How many frasa atau ayat? 4. This clearly explain almost you already 7 marks already. 4 plus 3. So this is the first step before you even tulis ayat pertama. You have to check this first. Got it? So what I'm doing in my first ayat, I'm explaining the very first thing, the slogan. Poster memaparkan slogan rakyat teras kemajuan negara. You get 1 mark already. Then you explain about this slogan. So you see, rakyat teras means what? Asas kemajuan negara. What's so difficult to explain about this? You just talk about
Slogan ini menjelaskan what? Peranan rakyat dalam memastikan pembangunan dan kemajuan negara. So I'm done with the slogan, the first frasa. Clear? And then we look at the second thing dalam gambar tersebut. Keselamatan negara, wawasan kemakmuran bersama. Kemakmuran means what? Pembangunan, kemajuan, kekayaan. Seterusnya, poster maklumat dalam poster menekankan kepentingan apa? Keselamatan negara. Kepentingan keselamatan negara. Mengapa penting? Keselamatan awak boleh tambah kalau nak, dan kestabilan politik. Plus, I'm giving you a very basic answer sebab saya tahu ada pelajar yang lemah dan belum menguasai teknik menjawab dengan baik. So I'm giving you a very basic answer. Although I can answer this in a different way, menggunakan aras lebih tinggi, I give you a minimum level you must achieve if you want to score. Keselamatan dan kestabilan politik menjamin kemakmuran hidup bersama penduduk rakyat. That's your third ayat. Except one or two words, the rest all comes from poster. Kalau awak sibuk tulis ayat-ayat awak sendiri yang tak ada kaitan dengan poster, you will not get marks. I already give you the technique. I'm just following that. Correct? I'm doing this one. First. Okay, then awak tengok poster kat bawah. Dalam konteks Malaysia, keadaan selamat dan aman adalah sangat relatif dengan kemakmuran yang dinikmati. Apa maksudnya? Sama ada kita makmur atau tidak bergantung kepada keselamatan dan keamanan di negara kita. Itu maksud relatif. Kalau kita selamat dan aman, kita akan makmur. Kalau kita tak, keselamatan negara kita tidak terjamin, kita tidak hidup aman, kemakmuran tidak dapat dinikmati. Itu maksud relatif, secara bandingan. Relatif maksudnya secara bandingan. Got that? So that ayat, worst come to worst, if you're really, really bad, listen, your BM is so horrible, minimum, the least, perkara paling minimum yang awak boleh lakukan ialah salin bulat-bulat. Some teachers, they just cut short, they say, salin bulat-bulat apa yang ada dalam poster. You can pass, but you cannot score if you want. So, kalau awak betul-betul teruk, just copy the ayat dalam konteks Malaysia, blah, blah. Are you clear? If you're a little bit better, you can take that ayat and modify a little bit or explain a little bit how to do it. Let me show you. Bagi negara seperti Malaysia yang terdiri daripada
masyarakat pelbagai kaum perpaduan. You see, I'm adding this perpaduan in that ayat. Because what is keselamatan dan keamanan? Keselamatan dan keamanan hanya dapat dicapai sekiranya rakyat kita hidup bersatu padu. Bagi negara seperti Malaysia yang terdiri pada masyarakat pelbagai kaum, perpaduan adalah perpaduan menjadi kunci keselamatan dan keamanan. Sekiranya kita tidak bersatu padu, maka pembangunan negara akan terbantut dan kemakmuran tidak dapat dinikmati. Read, see how I write this. No books give you this kind of contoh jawapan. You try to look at past year question, the answer. If you have past year question, rujuk jawapan dekat belakang. You won't get this kind of answer. I'm giving you a complete standard answer. I think if you're smart enough, one contoh jawapan like this, good enough for you to learn how to write. I don't have any contoh jawapan here. I don't have anything here. You can see I'm writing on my own. Got it? Look at my tips just now. Which one I've completed? 4, the number 4 one. Yeah, I've completed all the 4. I'm not simply talking. I'm showing you step by step. I'm following the technique that I taught you. I didn't give you a different technique and different answer. Clear? So, what is left? We're supposed to go to the gambar, right? And look at the gambar and think, what can you write about the gambar? While I padam the papan putih. Okay, now we go to the bendera. Apa kaitan bendera dengan message yang ada dalam poster ini? Awak perlu kaitkan bendera dengan kehidupan masyarakat pelbagai kaum, perpaduan, kemajuan, pembangunan. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengibarkan. That's what the people do, right? Kita harus mengibarkan dan menghormati bendera negara yang menjadi identiti negara dan bangsa Malaysia. Okay, kalau kamu kaji ayat ini,
Bagi pelajar yang lemah, look at the board. Bagi pelajar yang lemah, you can simply stop here. Alright? Bagi pelajar yang lemah. Bagi pelajar yang berupaya untuk membina ayat yang lebih kompleks, ayat majmuk, tengok bagaimana saya tambah ini. You can even add the word dan kebanggaan yang menjadi identiti dan kebanggaan negara dan bangsa Malaysia. Bagi pelajar yang lemah, you close this part. Don't see this part. You can stop that. But you want to show you're good, then add. So we are done with bendera. And next, bangunan KLCC and all that. I can go to the kesimpulan and I can simply use that in the kesimpulan. Tuntasnya, perpaduan dan keselamatan. Tunjang, maksudnya asas. Tuntasnya perpaduan dan keselamatan negara, tunjang pembangunan negara kita. Perkembangan ekonomi dan kemakmuran negara bergantung pada keupayaan rakyat Malaysia untuk hidup bersama-sama di bawah. I stop there. I don't want to make it complicated. Okay. Ask the question. Did I use all whatever the one I give you? Did I use? So class, you got one full answer for this question. Use this for any poster type question, okay? Take it step by step. Kenal pasti ada berapa objek atau gambar. Number 2, berapa ayat atau frasa. And from there onwards, bina ayat-ayat kamu menggunakan segala bahan dalam poster dan di mana boleh terangkan sedikit sebanyak, tambah penerangan anda. Muhammad Isyamuddin, ada apa-apa yang kamu nak tambah? Saya lihat yang kalau dalam gambar poster ni yang angkat bendera dia semua berlainan kaum. So saya terfikir isi yang setiap suku kaum harus bekerja sama untuk mengangkat imej negara dan hasilnya okey. Boleh. Ingat, ini jawapan yang saya bagi Subjektif. tidak mutlak. Ya, maksudnya subjektif. Kita boleh bina pelbagai ayat lain berdasarkan maklumat yang sama. Okay. Yes. Asalkan mesej daripada poster itu jelas. Saya boleh tulis dengan satu cara lain, dengan satu lagi cara lain, dengan menggunakan maklumat yang sama, tapi ayat sama sekali berbeza. Jadi dengan ringkas, Muhammad Isyamuddin, apa yang sebutkan tadi boleh diterima. Kalau ada sesiapa nak tambah apa-apa lagi, remove the poster please. Anyone want to check and ask anything regarding this? Yes, can I ask something? Untuk yang ayat terakhir tu, tuntasnya perpaduan dan keselamatan dan kemakmuran bergantung pada upaya rakyat. Yang tu kira dua isi ke? Ya, akan dikira sebagai isi. Untuk sejarah, untuk jawapan sejarah tak ada pengenalan, tak ada penutup. Okey, cikgu. Penggunaan perkataan tuntasnya
untuk menunjukkan kita sudah sampai ke pada ayat terakhir. Itu saja. Baik, cikgu. Dalam jawapan sejarah, untuk jawapan sejarah, ingat pengenalan dan penutup tidak membawa markah. Tidak perlu tulis pengenalan dan penutup. Ada apa-apa soalan lain? Ada siapa nak tambah apa-apa isi lagi? Zakari, anything Zakari? Is this answer clear to you, Zakari? So from now onwards, I'm expecting you to be able to answer any questions related to posters. Kadang-kadang mereka bagi poster, kadang-kadang mereka bagi infografik, kadang-kadang satu-satu gambar tertentu. Whatever it is, take that point and explain. That's all you need to do. Keep this sebagai panduan untuk awak jawab soalan bentuk poster selepasnya. Are you okay? And ini bukan sebarangan soalan, ini SPM 2023. Alright?